자, 인사하시겠습니다. 자, 모델의 맨딜트게 안녕하십니까? 삶의 찬호 네, 오늘은 오늘들 성찬식에 대해서 같이 배워보도록 하겠습니다. 아론적의 슬림틀라 모델을 소리스트가야 성경에 기록된 성찬식을 통해서 자, 비빌드에 가서 아론적을 던줄라 우리가 무엇을 알고 자, 목을 던줄라 욕 밑 무엇을 생각해야 하는지 자, 욕 버터 주트가이디 함께 생각해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 자, 함스타 버터 주튼 차고 가서 해먹스지 말씀에 앞서 자, 위클레성은 기도하시겠습니다. 함스타 잘스트가 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. 해 미고스레 비판도랑 하면 더 심을 불하와 바이틀라 하나님께서 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 오르간다 훈이 베리랑 같이 들리들 이름 우리의 모든 죄를 용서하시고 бидний бүхий л гэмний үлийг уучлж өгч 하늘의 자녀 삼아주신 것 너무나 감사를 드립니다. өөрийн хүүхдээ болгож өгсөний хүсэл тань талархаж байна. 우리 모든 죄를 용서하시기 위해서 бидний бүхий л гэмний үлийг уучлахын тулд 십자가의 고통과 загалмайн зовлон 그곳에서 모든 귀한 피를 흘려주심으로 тэрхүү загалмайн дээр өөрийн бүхий л үнэн цусаа урсгаж өгч 내 죄를 용서해 주셨고 миний бүх гэмний үлийг уучлж өгсөн мөлий. 그 사실을 믿게 하신 것 또한 감사를 드립니다. Мөн энэ үнэн тань итгэж чадхаар тусалж өгсөн талархаж байна. 구원하여 주실 뿐 아니라 Биднийг аварж өгөө зогсохгүй. 오늘 살아갈 수 있는 모든 은혜 허락하신 것 또한 감사를 드리고 Энэ нэг өдрийн дотор амьдрч чадах бүхий л нэгүслийг хамж өгсөн талархаж байна. 오늘이란 시간 동안 하나님의 자녀다운 삶을 살 수 있게 되기를 원합니다. Өнөөдөр гэдэг энэ өдөр бурхан таны хүүхдийн дүрдөрхөөр амьдрч чадхаар тусална. 이 시간 함께 해주셔서 Мөн энэ цагт хамт хийж өгч байгаа. 우리에게 필요한 말씀을 주시고 Бид бүхэнд хэрэгцээтэй үгийг сургамжуулж 듣는 자의 모든 마음을 열어주셔서 сонсож буй бүхий л хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг нээж өгөн. 하나님의 말씀을 깨달을 수 있도록 은혜 베풀어 주시기를 원합니다. Бурхан та өөрийн үгээ ухааруулж өгөөч хэмээн хүсэж байна. 이 시간도 함께 해주시는 것 감사를 드리며 Мөн энэ цагт хамт хийж өгч байгаа эзэнтэндээ талархаа. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 그럼 먼저 본문을 보도록 하겠습니다. За бүгдээрээ гол үгээс олж уншъя. 고린도전서 10장, 1-р Коринт 10. 11장, За 1-р Коринт 10. 아론닉 23절로 За 1-р Коринт 11-ийн 23-аас 28절까지 20-ны хүртэл 같이 읽도록 하겠습니다. бүгдээрээ хамт уншъя. Учир нь би та нар дамжуулснаа эзнээс авсан чухам хүү баригдсан тэр шөнөө эзэн Есүс талхаваад талархал өргөж хуваагаад энэ бол таны төлөө миний бие мөн намайг дурсаж үүнийг үл гэсэн тэрчлэн зоогийн дараа мөн аягарч энэ аян нь миний тусаар тогтоохтой шин гэрээ юм. Үүнээс та нар уух болгондоо намайг дурсаж үүнийг үл гэсэн. Учир нь энэ талхыг идэж энэ аянаас уух бүртээ та нар түүнийг ив хүртэл эсний үхлийг тунхагладаг юм. Тийм хэн нэг нь цогсгүйгээр эсний талхыг идэж аянаас уух аваас эсний бие ба цусны буруудан болно. Аливаа хүн өөрийгөө шалгаж байгаа талхыг идэг. Аянаас уух. 오늘 말씀은 За өнөөдрийн бол 성찬식에 대한 말씀입니다. ариун зоогийн эслийн талаар хөвгийг сурах нь. 성경에 하나님께서 За Библиэр гарч буй бурхан 구원받은 사람이 해야 할 두 가지 의식을 기록해 놓으셨습니다. аварсан Христийг хүмүүсийг өстэй хоёр төрлийн зүйлийг зааж өгсөн байгаа. 그 중에 하나는 За тэрний нэг нь бол 침례식입니다. за баптизм хүртэг. 여러분 행하셨죠? За та бүхэн баптизм хүрсэн мэт. 물에 잠겼다가 За усан нэгэд ороод 다시 일어나는 за болоход одоо дахин гарах. 물속에 나오는 의식입니다. За нэгсэндээ усан булаа гарах тэр үйл явдлыг гэдэг байна. 물속에 온몸이 잠기는 것은 За бидний энэ хүү бие маань тэр чигээр усан нэгэд булахна гэдэг маань 내가 죽었다는 겁니다. за би гэдэг хүн үгсэн гэсэн. 사람을 물속에 가만히 두면 어떻게 За 될까요? тэгвэл нэг хүний одоо хүний тиймээ усан тэр чигээр байлгаалах юм бол болох бай. 잠가놓고 Одоо нэгсэндээ оруулаад 1분, 1 минут, 2분, 2 минут, 5분, 3 минут, 10분, 10 минут, 15분 15 минут. 어떻게 돼요? За усанд нь байлгаалах юм бол болох уу? 죽죠. Үгүй шүү дээ тийм 이거 ээ. 어떻게 해야 돼요? За тэгэхээр яг хэрэгтэй ах нь 꺼내죠. оруулсан бол яг нь уснаас нь гаргах хэрэгтэй. 부활입니다. За энэ маань юу вэ? Дахин амжилт авах 내가 нь. 잠겨서 죽었다가 За би энэ хүү усанд орж болоход өгцөн байж байгаа 다시 살아나는 겁니다. дахин амьдсан гэсэн. 죄로 죽었다가 За гин нүглээс орж өгсөн байж байгаа 예수님께서 내 모든 죄를 대신
죽으심으로 Есүс миний бүхэл гин нүглийн төлөө өгснээр дамжуулаад 우리가 다시 살아났다는 겁니다. бид нэр дахин амьсан гэсэн үг байна. 승리시키고 За энэ маань баптизм үлдэх эсрэг. 두 번째라고 우리에게 행하게 하신 것이 За 무엇이냐면 хоёр дахь нь бид нэр хийгээд тушааж өгсөн зүйл юу вэ гэхээр 오늘 배울 성찬식입니다. за бүгдээр өнөөдөр үзэх одоо ариун зоогийн эслийн талаар байна. 성찬식을 통해서 우리가 또 알아야 될 것이 За 있습니다. ариун зоогийн эслээр дамжуулаад бид бүхэн сурах ёстой зүйл байгаа. 성찬식은 За ариун зоогийн эслэл гэдэг 우리가 маань 두 가지를 하는 행위죠. за бид нэр хоёр төрлөөр хийдэг үйл явдал 첫 байгаа. 번째 뭐냐면 За нэгдүгээр нь юу вэ гэхээр 24절 24 같이 읽겠습니다. 11-ийн 24-ийг болсон болгоом дэшээ талархал өргөж хуваагаад энэ бол та нарын төлөө миний бие мөн намайг дурсаж үүнийг үйлд гэсэн. 무슨 얘기냐면 За ямар утгатай үг вэ гэхээр 떡 덩이에서 за ингээд нэг бүхэл бүтэн талхыг 떡을 떼라는 겁니다. одоо тэрхүү талхнаас яхнаа хувааж тастаж 이게 авсан. 예수님의 살이라는 거죠. За энэ маань юу вэ? Есүсийн биенээс одоо тастаж явж байна гэсэн. 무엇을 얘기하냐? За үүгээр дамжуулаад юу илэрхийлж байгаа вэ? 예수님께서 우리 죄 때문에 살이 찢기셨죠. Есүс бидний гин нүглээс олж түүний бие маань одоо тасарсан. 우리가 받아야 할 고통을 대신 받아주시고 Бидний анх устай амсар устай тэрхүү зовлон зарчлыг өөр дөр амсан байна. 하나님 예수님께서 생명의 떡이라고 얘기하셨잖아요. Есүс өөрийгөө амьд талх, амийн талх 우리가 гэж 그걸 байгаа. 먹고 마심으로 За бид нар түүнээс идээд одоо уунаа гэдэг маань 예수님의 살을 먹음으로 одоо Есүсийн тэрхүү талх тэрхүү одоо Есүсийн биеийг урж идснээр 영생을 дамжуулаад 얻는 거죠. мөнхөндөө болно гэсэн үг. 자, 두 번째 행위는 뭐냐? За хоёр дахь хийх ёстой үйлдэл нь одоо юу вэ гэхээр 25절 25 같이 읽겠습니다. За хамтанши тэрчлэн зоогийн дараа мөн аяг авч энэ аягаар миний тусаар тогтоогдох шин гэрээ юм. Үүнээс та нар уух болгондоо намайг тусаж үүнийг үйлд гэсэн. 자, 뭐라고 돼 있냐? За юу гэсэн байна уу? 내 피로 세운 새 언약이라고 하셨죠? За миний тусаар тогтоогдох шин гэрээ юм а гэж. 어떤 언약이냐? За ямар гэрээ вэ? 예수님 피로 Есүсийн тусаар 우리의 모든 죄를 용서하셨다라는 언약입니다. одоо бидний бүхэл гим нүглийг уучлсан гэдэг гэрээ ахна. 우리가 우리 죄값을 치러야 하는데 За бид нар өөрөөсөө гим нүглийн өөрийг төлөх ёстой юм. 예수님께서 Тэгтэл Есүс 우리 죄를 대신 갚아주셨어요. бидний гим нүглийн өөрийг өмнөөс маань төлөөд өгсөн гэсэн. 어떻게 해요? За яаж вэ? 피를 흘리심으로. Өөрийн тусаа усгаад. 그래서 За тиймээс 새로운 새 언약이라고 하십니다. шин тогтоогдсон гэрээ болсон байна. 근데 두 가지 행위 다음에 기록된 말씀이 뭐냐면 За энэ хоёр үйл явдлыг хийсний дараад нь ямар үгийг ялцсан бэ гэхээр 이것을 행하며 기념하라. за эдгээрийг үлдэнгээ дурсаа гэж байгаа. 이것을 마시며 기념하라. За үүнийг уунгаа бас дурс гэж байгаа. 기념하라는 뜻은 뭐예요? За дурсаа гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? 반복해서 잊지 말라는 겁니다. Нэгсдээ энэ үйлдэлийг дахин давтан хийгээд дахиж бүү мартаа гэсэн үг байна. 반복해서 행하면서 За давтан үйлдэлснээр дамжуулаад 잊지 말라는 겁니다. бүү мартаа гэсэн үг байна. 먹을 때는 행위를 하면서 예수님을 생각하고 тэрхүү талхнаас сууж идэнгээ Есүсийн амийг бодоод 잔을 마시면서 예수님의 피를 생각하고 одоо тэрхүү сууцны дарсыг уунгаа Есүсийн цусыг бодоод 반복적으로 하나라는 겁니다. за энэ үйлдэлийг давтан хийх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 기념하라는 거예요. За дурсаа гэж байгаа хэрнээ. 잊지 말라는 겁니다. Үүнийг хизээж мартаж болохгүй. 왜 잊지 말라고 За 하셨을까? яагаад бүү март гэсэн юм бол 우리 잊으면 어떤 일이 за 벌어지는가? бидний үүнийг мартах юм бол ямар үйл явдал болох вэ гэхээр 먼저 그거부터 좀 생각해 봤습니다. за эхлээд үүнээс хол бүгдээр бодож үзье. 여기 잡아두시고요. За гол үгийг хавчруулаад 시편 дуулаад 106편을 보시면 106 시편 106편 дуулаад 106 7절 6-гийн 7 시편 106편 7절 찾으셨으면 за дуулаад 106-гийн 7 болсон бол 같이 읽도록 하겠습니다. бүгдээрээ хамт уншия. Эцэг өвгдөд маань Египтэд таны гайхамшгуудыг ухаарсан би. Таны өв болон инэрлийг тэд саналгүй харин тэнгисийн улаан тэнгисийн дэргэд тэсэлсэн. 이건 무슨 상황이냐면 За энэ маань ямар үйл явдал вэ гэхээр 이스라엘 백성이 Израилийн ард түмэн 출애굽을 했습니다. Египтээр одоо идэх улаан тэнгисийн хаталтай. 그리고 홍해 바다 앞에 있어요. Нэгсэндээ Египтээс гараад улаан тэнгисийн өмнө ирдэг 그럼 байна. 하나님을 거역했다는 거예요. За бурхны өмнө дэрсэлсэн гэж. 무슨 За 상황이냐면 ямар үйл явдал болсон бэ гэхээр 이스라엘 백성이 출애굽하게 된 이유는 Израиль ард түмэн Египтээс гарсан шалтгаан нь 하나님의 능력 때문이었습니다. бурхны хүчээс учраас гарсан. 어떤 능력이었어요? За ямар хүчээсэн бэ? 10가지 능력 아시죠? За 14-ийн бурхны хүч буусан гэдэг мэдж байгаа тийм ээ. 애굽에게 10가지 능력을 행하시고 Египтэд тэрхүү 14-ийн гамшигыг болгосны дараа 그리고 출애굽 시켰습니다. дараад нь Египтийг одоо Египтээс гаргасан байна. 이스라엘 백성이 그걸 봤을까요? 못 봤을까요? Тэгвэл Израилийн ард түмэн түүнийг өөрсдийн нүдээр харсан болоо хараагүй болов? 봤겠죠. Мэдээж
харсан шүү дээ. 경험했을 겁니다. За түүнийг бодолтой туршиж 기억할까요? үзсэн. 못할까요? Тэгэхээр санах нь санахгүй нь 기억하겠죠. санах хэрэгтэй байхгүй. 근데 문제가 생겼습니다. Тэгтэл асуудал үүссэн байна. 홍해 바다에 왔을 때 Улаан дэнгисийн өмнө нэрээ 어떤 일이 생겼어요? за юу болсон бэлээ? 그걸 기억을 하지 못합니다. Түүнийг санаагүй байна. 며칠 되지 않은 것은 기억되지 못해요. Хэдхэн хоногийн өмнө болсон үйл явдлыг санаагүй байна. 어떤 일이 벌어졌어요? За ямар үйл явдал болсон бэ? 거역하게 됩니다. Түүн тэрсэлсэн гэж. 하나님을 원망하게 돼요. Бурханд одоо гомдсон бахна. 무슨 얘기입니까? За юу гэсэн бэ? 이스라엘 백성이 기적을 봤을 때 Израиль хардсан тэрхүү гайхамшиг үзсэн байгаа. 하나님을 기억하게 됐죠. За түүгээр дамжуулаад Бурханыг сансан. 근데 그걸 잊으면 Тэгвэл тэр үйл явдал дуусны дараа 하나님을 거역하는 일이 발생합니다. Бурхан одоо тэрслэг хэмжээний үйл явдал хийсэн гэж. 우리 생활을 돌아보면 За бид нар өөрсдийн амьдралдаа үүнийг тусгаж бодож 우리가 үзсэн байна. 구원받았잖아요. За бид нар аврагдсан хүмүүс 우리의 능력으로 받았습니까? бид нар өөрсдийн хүчээр аврагдсан уу? 아니잖아요. Үгүй ээ. 하나님의 은혜와 Бурханы нэгүсэл ба 능력이잖아요. Бурханы хүчээр аврагдсан. 우리가 말씀 들을 수 있는 상황에 대해서 말씀 들었습니까? За бид нар үг сонсох боломж нээсэн учраас л үг сонссон уу? 말씀 듣고 우리가 깨달았습니까? Үг сонсоод бид нар өөрсдөө хүчээр ухаарсан уу? 많은 사람이 말씀을 듣지만 다 구원을 받는 게 아닙니다. Маш олон хүмүүс үгийг сонсдог ч бүгд л аврагддаггүй байна. 하나님의 은혜와 능력으로만 구원받는 거예요. Бурханы хүч болон нэгүсэл байж ээж л аврагдаж чадна гэсэн үг. 그 구원받을 때를 생각해 보십시오. За тэгвэл аврагдсан үеийг бодоод үзээрэй. 슬퍼요? Гонигтэй байна уу? 괴롭습니까? Одоо үнэхээр одоо хэцүү байсан уу? 즐겁잖아요. Баярхууртэйсэн. 죄에서 노예돼 해방된 게 즐겁죠. Гим нүглийн дэргүү боолчлаас чөлөөлөгдсөн гэдэг шиг сайхан зүйл байхгүй. 천국에 손을 갖게 된 게 감사하죠. Одоо мөнхийн деважингийн найдварыг тэг болсондоо талархсан мэт. 근데 오늘 어제의 삶은 어땠습니까? Гэтэл бидний өчтөрийн амьдрал ямар байсан бэ? 즐겁고 Одоо баярхууртай, 감사한 талархалтай 그런 생활 하셨습니까? тийм амьдралыг өнгөрөөсөн үү? 혹은 За магадгүй. 하나님을 잊고 사는 삶은 아니셨습니까? Бурхныг мартсан, умарсан одоо өдрөө болгож өнгөрөөсөн биш үү? 이스라엘 백성이 그랬다는 겁니다. Израиль ард хүмүүс тиймхүү хийсэн бахнаа. 출애굽 전의 상황을 기억지 못하고 Ийгээдээс гарахаас өмнө тэдгээр ард хүмүүс болсон үйл явдлын талаар санаж чадахгүй. 홍해 사건에 자기 어려움이 닥치니까 Тэр улаан нэгсэн өмнө ирэхээр өөрсдөндөө хүнд хэцүү зүйл тулгарч байгаа учраас 고난이 닥치니까 어때요? тэрхүү зовлонгийн нүдний өмнө ирж байгаа учраас яаж гинөө? 하나님께 불평하는 겁니다. Бурхан гомдолж байгаа ахна. 원망하는 거예요. За бурхны өмнө тэрсэлтэн гомдолж байна. 어제 여러분 삶은 어땠습니까? Тэгвэл өчтөрийн амьдрал та бүхний хувьд ямар байсан бэ? 하나님께 의지하는 삶이었습니까? Бурхан найзан одоо өдрийг өнгөрөөж чадсан. 감사하는 삶이었습니까? Бурхан талархсан өдрийг өнгөрөөж чадсан. 혹시 불평하고 원망하는 삶 아니었습니까? Магадгүй тэрслэн гомдолсон биш ээ. 왜요? Яагаад вэ? 기억지 않기 때문에 그렇습니다. Санахгүй байгаа учраас тэр их. 우리를 구원하신 하나님을 기억하시고 Биднийг аварч өгсөн Бурхныг санах хэрэгтэй. 우리가 늘 함께 하시고 지켜주시는 하나님을 생각할 수만 있다면 Биднийг хамгаалж биднэртэй өргөж хамт идэг Бурхныг санах юм бол 우리는 거역하고 불평하고 원망하지 않습니다. бид нар хизээж тэрслэн гомдолж чадахгүй байна. 하나님께 그래서 기념하라고 하십니다. За тиймээс л Бурхан яасан байх нь одоо санаа гэж байгаа юм. 잊지 말라고 하십니다. Бүү март гэсэн байна. 두 번째 За хоёрдугаар 13절을 13 14절 읽도록 하겠습니다. 14-ыг нь уншъя. Гэвч тэд үүсийн маань өдөр мартав. Зөвлөгөө мандэд исгүүлэв. Харин зөв ихэд шунан бачаадаж зэлүүд газар Бурхныг сорьсон. 무슨 일이 벌어졌어요? За ямар үйл явдал болсон бэ нөө? 홍해를 건넜습니다. Улаан дэнгисийн бүдээр хатсан байгаа. 근데 그걸 또 3일 만에 잊어버렸어요. Тэгтэл 3 хоног өнгөрсний дараа тэр ард түмэн бүдээр марцсан гэж. 먹을 걸 달라는 거예요. Идэх зүйл өгөөч гэж 만나 байгаа. 주셨죠. Маанаг өгсөн байгаа. 고기를 달라는 겁니다. За махуу гэж байгаа. 매출을 주셨어요. За тэгээд одоо өдөн шууны махыг өгдөг. 왜 그런 일이 생깁니까? Ягаад ийм үйл явдал болоод байгаа вэ? 여기 잊어버렸다고 했어요. За энэний сархын болвол өдөр мартваа гэж. 하나님이 시험하였다고 그랬죠. За бурхныг сорьсон гэдэг үг байна. 뭘 심하였냐? Ягаад бурхныг 자, сорьсон? 하나님의 능력이 있지만 Гэхдээ бурхныг хүч байгаа боловч 10가지 생활 내리시고 14-ийн гамшигыг 홍해를 боловсон. 가르시는 분이지만 Улаан дэнгисийг одоо хуваасан нэгэн боловч 이 광야에서 энэ зүйл дотор 이 사막에서 энэ хүү зүйлийн амьдрал 우리에게 먹을 줄 수 있을까? биднэрт идэх зүйл өгч чадах юм 우리에게 уу? 물을 줄 수 있을까? Биднэрт усыг өгч чадах юм уу? 하나님 한번 해보세요. Бурхан болоод нэг хийгээд өгөөч. 하나님이 시험했다는 거예요. Бурхныг ийхүү сорьсон бахна. 왜요? Яагаад гэсэн бах вэ? 욕심 때문에. Өөрсдийн шунтаас орж. 무슨 얘기입니까? За энэ маань үсэг вэ? 구원받은 이유도 우리도 똑같습니다. Аврагнаас хойш ч юм уу ялгаа бахна. 우리에게 주신 구원에 대해서 Биднэрт өгсөн тэрхүү авралын хувьд 감사했죠. дэндүү талархсан мэт. 그런데 어때요? Гэтэл одоо яасан бэ? 세상 것들이 보이기 시작합니다. Энэ ертөнцийн зүйл миний нүдэнд харагддаг болсон гэсэн. 저것도 먹고 싶고 Үүнийг авч идэх 이것도 хүсэж 입고 байна. 싶고 Түүнийг ч өмсөхийг хүсэж 저것도 байна. 갖고 싶고 Түүнийг ч өөрийн болохыг хүсэж байна. 욕심이 생겨요? Одоо шууд би болж байгаад 감사해요? талархах уу тэгээд 불평하는 겁니다. гомдлоо. 하나님 적어주세요. Бурхан минь тэрийг 이것도 өгөөч. 없어요. Надад энэ байхгүй 저것도 байна. 필요해요. Энэ ч гэсэн надад
одоо эрэхтэй байна. 뭐예요? Яаж ийн вэ? 하나님 주셨는데 시험하는 겁니다. Бурхныг ийхүү одоо сорж ийн гэсэн. 주신 거로 만족하는 것이 아니고 Өгсөн зүйлдээ сэтгэл ханамжтай байгаа бос. 나한테 있는 것으로 만족하는 것이 아니고 Өөрт байгаа зүйлдээ сэтгэл ханамжтай байгаа бос. 자꾸 하나님을 시험합니다. Байгаль Бурхныг яг нь сорьсон гэж байгаа юм. 이거 뭐예요? За шалтгаан нь юу ах вэ? 잊어버려서 그래요. Мартсан учраас. 그러니까 하나님이 기념하라고 하는 거예요. Тиймээс л Бурхан дурсан сан гэж байгаа юм. 잊지 말라고 하는 Өө 거예요. мартаа гэж байгаа. 혹시 우리 어제의 삶이 За магадгүй бидний өчтөрийн амьдрал 욕심 부리지 않습니까? одоо шунлаар дүүрсэн байсан байх 잘 вэ? 생각해 보세요. За сайн бодож үзэх хэрэгтэй. 잊고 살아가고 있진 않는지. За би түүнийг мартаад амьдарч байгаа юм шиг. 세 번째. За 3-р 21절 21. 같이 19절부터 21절까지 같이 읽겠습니다. За 19-аас 21 хүртэл хандууши. 같이 읽겠습니다. За хандууши Херод тэд тоглыг үдээж цутгамал хөрөлт мөрөгцгөөсөн. Өөрсдийн алдрыг ингэж тэд өвс эцдэг өхрийн дүрсээр сольж аврагч бурхандаа тэд мартсан юм. Агуу зүйлсийг тэрээр харин игээдэд хийсэн байсан юм. 자, 뭐를 잊지 말아야 되느냐? За юуг мартахгүй вэ гэхээр 잊게 되면 어떻게 되느냐? за марцчих юм бол юу болох юм бэ? 지금 읽은 것처럼 Яг саний уншсан үндээр гарч байгаатай адилхан 우상 숭배를 하게 됩니다. химийн шүдэн мөргөх болно. 무엇이 중요한지 몰라요. Юу чухал вэ гэдгийг мэдэх. 자기를 구원하신 분을 잊게 됩니다. Өөрийг нь аварч өгсөн бурхны талаар мартна гэсэн. 자기 삶의 주인이 누군지 모르는 거예요. Өөрийнх нь амьдралын эзэн нь хинбэ гэдгийг мэдэх байлаа. 어제 여러분 삶은 누구가 주인인 삶이었습니까? Тэгвэл өчтөрийн өнгөрсөн амьдрал та бүхний хэнийг өөрийн амьдралын эзний болгоо өнгөрсөн бэ? 누구를 위한 삶이었습니까? Хэний төлөө амьдрсан амьдрал вэ? 이스라엘 백성처럼 Израилийн алдартай адилхан 하나님을 잊어버리고 бурхныг умартаад 우상을 숭배하지 않았습니까? химийн шүдэн мөргөж өгөө юу? 우상이란 뭐예요? За химийн шүдэн гэдэг маань юу вэ? 하나님 외의 것 더 사랑하는 것이 우상입니다. Бурхнаас дээгүүр бурхнаас илүү хайрладаг зүйлийг шүдэн гэдэг байна. 나는 우상 숭배하지 않았습니다. За би шүдэн мөрсөд 그냥 байхгүй. 자기만 하는 것, Тэгтэл одоо өөрийгөө аль 자기를 위한 일만 하는 것, өөрийнхөө төлөөх зүйлийг хийж чана. 자기가 먼저인 것, өөрийнхөө зүйлийг эхлээд хийж чана. 자기가 최고인 것. өөрийгөө хамгийн мундаг шилдэг гэж бодож байна. 이게 뭐예요? Энэ маань юу ах нь вэ? 우상입니다. Шүдэн мөрж 나 첫 байгаа. 번째, Би эхлээд нэгдүгээр штэ. 예수님 두 번째, Есүсээр хоёрдугаар. 내 일은 첫 번째, Миний ажил эхлээд нэгдүгээр 예수님은 두 хийхдээ 번째. Есүсийн ажил, Есүсийн хийсэн ажлыг хоёрдугаар нь хийя. 이게 우상 숭배가 Энэ маань 아니에요. юу вэ? Химийн шүдэн байх нь. 하나님 잊어버리면 За бурхны мартах юм бол 우상 숭배를 하는 거예요. шүдэн мөрнө гэсэн. 그래서 하나님께서 뭐라 그래요? За тиймээс бурхан юу гэсэн бэ? 기념하라고 하는 거예요. Түүнийг дурсан сан гэж байгаа юм. 뭐예요? Юу вэ? 잊지 말라고 하시는 거예요. Хөө март гэж байгаа юм. 다시 본문에 가시면 За дахин гол өргөө очие. 24절, 24, 11장 24절, 1-р Коринт 11-ийн 24, 25절 25. 같이 읽겠습니다. За асуумал хандамши талархал өргөж хуваагаар энэ бол та нарын төлөө миний бие мөн намайг дурсаж үүнийг үйл гэсэн. Тэрчлэн цоогийн дараа мөн аяг авч энэ аяг нь миний тусгаар тогтогдох шин гэрээ юм. Үүнээс та нар уух болгондоо намайг дурсаж үүнийг үйл гэсэн. 예수님께서는 기념하라고 하셨어요. За Есүс үүнийг дурсан санаж үйл гэж байгаа хэрнэ. 잊지 말라고 하신 겁니다. Бүгд мартаа гэж байгаа. 예수님 살이 찢겨진 것 잊지 마라. Есүсийн бие тасран урагцсан гэдгийг бүгд мартаа. 십자가에서 내 모든 피 흘린 것 잊지 마라. Загалмай дээр миний бүх цус урсан гэдгийг бүгд 잊게 мартаа. 되면 어떻게 돼요? Мартчихвал юу болох вэ? 잊게 되면 Мартах юм бол 하나님을 거역하고 бурхан 하나님 시험하고 бурхныг сордог болно. 우상숭배 자기를 살린다는 겁니다. Химиштэй мөргөж өөрийгөө төлөө амьдрдаг болно. 잊지 말고 За мартахгүй 기념하라는 거예요. түүнийг дурсан үйлдэх хэрэгтэй. 이걸 통해서는 우리가 무엇을 기억해야 될까요? Тэгвэл энэ үгээр дамжуулаад бид нар юуг дурсан санаж юу хийх ёстой юм болоо? 120대 채찍을 마셨습니다. 120 удаа ташилдуулсан. 왜요? Яагаад вэ? 무엇 때문에 마셨습니까? Юунаас ташилдуулсан бэ? 여러분 사랑하셨죠? Та бүхнийг хайрласан. 왜 피를 흘리셨습니까? Яагаад өөрийн цусаар урсгасан бэ? 여러분을 사랑했습니다. Та нарыг хайрласан учраас. 다른 이유는 없잖아요. өөр ямар нэгэн одоо шалтгаан 신께서 байна. 여러분을 사랑하셔서 Та нарыг одоо хайрласан байна. 여러분이 받아야 할 고통을 다 받아주신 겁니다. Та нарын амсгалтай зовлонг өмнө одоо өөр дээр амсан гэсэн. 성찬식을 통해서 우리가 잊지 말아야 할 것은 첫 번째는 뭐냐? За тэгвэл ариун цагийн ёслоор дамжуулаад бидний мартах ёсгүй эхний зүйл юу вэ гэхээр 하나님의 사랑. Бурхны хайр байна. 하나님이 얼마큼 우리를 사랑하시냐? Бурхан хэр зэрэг хичнээн хэмжээ хэр зэрэг одоо биднийг хайрлаж өгсөн бэ? 세상에서 우리가 눈으로 볼 수 있는 사랑 중에 가장 큰 사랑이 뭐예요? Тэгвэл энэ ертөнцийн бидний нүдэнд харагддагээс илүү агуу хайр нь юу вэ? 어머니 사랑입니다. Одоо энэ ертөнцийн агуу хайр бол эхийн хайр байна. 세상에서 가장 큰 사랑은 Энэ ертөнцийн хамгийн агуу хайр бол 사람이 눈으로 확인할 수 있는 가장 큰 사랑 중에 사랑은 хүний нүдээр одоо шалгаж мэдэрч болох хамгийн том хайр бол 어머니 사랑입니다. эхийн хайраа гэж. 근데 그보다 더 큰 사랑이 뭐냐? Гэтэл энэ хүү эхийн хайраас илүү агуу хайр нь ямар хайр вэ? 이게 하나님의 Энэ 사랑. маань Бурхны хайр байна. 적어놓으시고요. 이사야 50장 보시면 Исая 25 50장 Исая 50 байна. Исая 50 бүлэг 49장입니다. 지금 49장
За Исая 49-р бүлэг 49장 49-ийн 15절. 15. 이사야 49장 15절, За Исая 49-ийн 15, 16절 16. 같이 읽도록 하겠습니다. Бүгдээрээ уншия. Их хүн хөхөлхөхтэй мартаж хэдийнхээ хөвгүнийг инэрхгүй байх уу? Хэдийгээр тэд мартаж болох ч би чамайг мартахгүй. Өдөртөн би алхамдаа чамайг сийсэн бөгөөд хан хэрмүүд чинь үргэлж миний өмнө. 자, 뭐라고 써 있냐면 За ямар үг вэ нөө? 여인이 자기 태에서 난 일을 잊겠냐는 거예요. Их хүн хөхөлхөхтэй мартаж чадах уу гэж. 잊어버릴 수 있어요? За мартаж чадах уу? 못 잊어버리죠. Хизээж мартахгүй. 부모가 자기 아이를 잊어버릴 수가 없습니다. Эцэг их хүн өөрсдийн мөр хүүхдээ хизээж мартах ярахгүй байх нэ. 근데 뭐라고 써 있어요? Гэтэл бас юу гэсэн бэ нөө? 혹시 사람은 그럴 수 있을지라도 Магадгүй хэвлийнхээ хөвгүүнийг мартах хэдийж 그럴 수 있을지도 하나님 어떻게 해요? за мартаж болох ч бурхан яа гинөө 잊지 않겠다는 거예요. хизээж мартахгүй. 말로만 하신 게 아니죠. Зүгээр үгээрээ мартахгүй 실제로 뭐라고 гэсэн. 했어요? 16 дээр нь юу гэсэн бэ нөө? 손바닥에 Өөрийн алгандаа 새기겠다는 бүр 거예요. сийхнэ гэсэн. 누구를? Хэнийг сийхээ? 너의 이름을. Миний нэрээс 무슨 сийхнэ. 뜻이에요? Таны нэрээс сийхнэ. 나는 너를 절대 잊지 않겠다는 겁니다. Юу сийхэх вэ гэхээр би чамайг хизээж мартахгүй хэмээн сийхнэ. 여인이 자식을 버리지 못하겠지만 혹시 버릴지라도 Эхөн хөгөөл хөвгтэй хизээж мартахгүй магадтайд мартах хэдийж 나는 너를 결코 잊지 않겠다. би чамайг хизээж мартахгүй гэж байгаа юм. 그 뜻으로 За энэ утгаар 손바닥에 새기겠다는 거예요. тэрхүү алхамдаа сийхнэ гэж байгаа. 그리고 어떻게 했어요? Тэгээ яа гинөө? 실제 За боддоор 그 분의 사랑을 확증해 주셨습니다. тэр нэг өөрийнхөө хайрыг баталгаажуулж өгсөн байгаа. 로마서 5장을 보시면 Ром 5-аас харах юм бол 어떻게 그분의 사랑을 확증해 за 주셨느냐? яаж тэр нэгэн маань биднэрт өөрийн хайраа баталгаажуулж өгсөн бэ гэхээр 로마서 5장 Ром 5 로마서 5장 8절 찾으셨으면 за Ром 5-ыг олсон бол 같이 읽도록 하겠습니다. 5장 8절 за Ром 5-ын 8 байна олсон бол хамт уншия. Гэтэл бидний нүүртнүүд байхыг Христ бидний төлөө өгснээр Бурхан биднийг хайрлах хайраа харуулсан. 자, 죽으심으로 Өөрөө өгснээр дамжуулаад 사랑을 확증하셨다는 거예요. хайраа харуулсан гэж. 세상에도 За энэ ертөнцийн 우리가 사는 세상에도 бидний амьдарч буй ертөнцийн 대신 죽는 경우가 있죠. одоо хүний өмнөөс нь үг тохиолдож гардаг. 왜요? Яагаад вэ? 사랑에서. Тэр хүнийг хайрлах 사랑을 учраас. 보여줄 수 있는 가장 큰 것이 죽음입니다. Хайр гэдэг зүйлээ бодсоор харуулж чадах зүйлээ өмнөөс нь өгч өг. 대신 죽는 거예요. Өмнөөс нь өгнө гэж. 자기 목숨보다 더 가치 있는 게 있어요? Өөрийнх нь энэхүү амьд наснаас илүү үнцэнтэй зүйл гэж авах уу? 이만한 금덩을 준다고 해서 Одоо ийм гам алтан голдмоо өгнө гэдэг. 자기 목숨을 바꾸겠습니까? Өөрийнхөө амийг солихуулаад 못 바꾸죠. үгүй солихгүй шүү дээ. 지구만한 금덩을 준다고 해도 Тэгвэл энэ дэлхийд тэнцэг хэмжээний алтан голдмоо өгнө. 자기의 목숨은 바꿀 수가 없어요. Өгсөн ч өөрийнхөө амьтаа солихын аргагүй. 근데 그와 같이 귀한 자기 목숨을 줄 수 있다는 것은 Тэгвэл түүнтэй дүүцэг хэмжээний үнцэнтэй амиа өмнөөс нь өгнө гэдэг чинь 뭐예요? юу гэсэн үг вэ? 사랑밖에 없습니다. Хайр гэдэг зүйлээс өөр одоо тайлбарлах шалтгаан байхгүй. 그런데 За тэгтэл 사람이 사람을 대신해서 죽는 것도 대단한 사랑인데 хүний төлөө өмнөөс нь өгч өгнө гэдэг чинь агуу хайр. 하나님, Тэгтэл бурхан 우리를 창조한 신께서 бидний бүтээж өгсөн бурхан 나를 위해서 목숨을 바치셨다. бүтээж миний төлөө өөрийн амиа өгч ийна өргөж ийна гэж бодоод. 그건 말할 수 없는 사랑이라는 거예요. Түүний хэлхийн аргагүй агуу хайр ах юм. 이와 같아요. За энтэй адилхан. 사람의 목숨과 За хүний аим болон 양 10마리 одоо 10 хонь 뭐가 중요해요? энэ хоёрын аль нь илүү үнцэнтэй вэ? 양 10마리가 중요합니까? 10 хонь нь илүү үнцэнтэй юу? 아니죠. Үгүй үстэй. 부족해요? За дутагдах уу? 그럼 사람과 За тэгвэл хүн байна. 양 100마리 100 хонь байна. 뭐가 중요합니까? Энэ хоёрын аль нь илүү үнцэнтэй вэ? 아, 양이 부족해요? За хонь арай дутаад байна уу? 그럼 양 1000마리가 사람 Тэгвэл 1000 хонь бол нэг хүн байна. 뭐가 중요해요? Аль нь илүү үнцэнтэй вэ? 그래도 사람이 중요합니다. Тэгсэн ч хүн л үнцэнтэй. 아무리 양의 숫자가 많아도 Хичнээн хоньны тоо олон байлаач 사람 한 명의 목숨과는 바꿀 수가 없고 нэг хүний амьнастай зөөрлөж тооцоолохын аргагүй. 그와 같다는 겁니다. Яг энтэй адилхан. 창조하신 창조주의 목숨은 За бүтээсэн бүтээж бурхны амьнас бол 많은 사람의 가치보다 훨씬 비교할 수 없는 중요한 가치. хичнээн сүм одоо хичнээн олон хүнд байсан ч түүнтэй одоо дүүцэн аргагүй гэсэн. 근데 그분이 Гэтэл тэр нэг 우리를 대신해서 бидний өмнөөс 나를 대신해서 죽으셨어요. одоо намайг орлоод өгч өгсөн гэж. 뭡니까? Юу гэсэн үг вэ? 8절에 За 8 дээр нь 나를 사랑하셨다는 겁니다. намайг хайрлсан гэж байгаа. 내가 너를 사랑한다. Би чамайг хайрлаж байна. 얼마큼? Тэр зэрэг 죽을 만큼 사랑. өөхөх хэмжээнд хайрлаж байна. 성찬식을 통해서 우리가 기억해야 되는 건 뭐냐면 За ариун зовгийн эслэр дамжуулаад бид нэр одоо дурсан санах ёстой зүйл нь юу вэ гэхээр 나를 대신해서 죽으셨다. миний өмнөөс өгч өгсөн тэр нэг. 나
나를 그만큼 Намайг тэр хэмжээнд 사랑하셨다는 거. хайрласан гэсэн. 다시 본문에 오시면 За дахин гол өөрөөр очие. 25절, 11:25 25절 다시 한번 읽겠습니다. 25-ыг бүгдээрээ дахин хамт уншия. Дэрчтэй зоогийн дараа мөн аяг авч энэ аяг нь миний тусаар тогтогдох шин гэрээ юм. Үүнээс та нар уух болгондоо намайг дурсаж үүнийг үүрт гэсэн. 자, 내 피로 세운 새 언약이라고 하시는데 Миний амиар тогтогдох шин гэрээ юм гэж байгаа. 예수님 피로 무슨 언약을 세우시냐는 거예요. За тэгвэл Есүсийн тусаар ямар гэрээ бий болсон бэ гэхээр 우리가 포도주를 따르고 за бид нар усаа үзмийн дарсыг хийгээ. 그걸 그 포도주를 마시면서 Түүнийг уунгаа. 그게 예수님의 피인데 За энэ бол Есүсийн тусаа. 그 피를 마시면서 새 언약을 기념해야 합니다. Тэгвэл тэр хөөж одоо усаа үзмийн дарсыг уунгаа шин гэрээг нь бодож үзэх хэрэгтэй. 그 피를 통해서 우리가 무엇을 기념하고 기억해야 하느냐. Тэрхүү тусаа тэрхүү одоо харин зөвхөн тэрхүү дарсаар дамжуулаад юуг санах хэрэгтэй вэ гэхээр 마태복음 26장을 보시면 Матай 16-аас харах юм бол 마태복음 26장 Матай 26 юм байна. 26. 마태복음 26장 28절 26-гийн 28. 찾으셨으면 За болсон болоод 같이 읽도록 하겠습니다. бүгдээрээ хамт уншия. Энэ нь гэмнүглийн уучлалын тулд олонний төлөө урсгах гэрээний цусман юм. 뭐라고 써 있어요? За юу гэсэн бэ нөө? 예수님께서 피를 흘리셨죠? Есүс өөрийн тусаа урсгаж өгсөн. 이건 언약의 피라는 거예요. Энэ маань гэрээний цусман юм а гэж. 뭘 약속하고 있는 피냐? Тэгвэл энэ юу амлаж өгсөн гэрээний цус вэ? 죄사함을 얻게 하는 피라는 거예요. Гэмнүглийн уучлалыг өгөх одоо гэрээний цус ахна. 즉 예수님께서 피를 흘리시면서 약속하신 게 있어요. Есүс тусаа урсгангаа амлаж өгсөн зүйл би. 내가 피를 흘리심으로 Би ийхүү тусаа урсгасан. 너의 죄를 용서했다는 겁니다. Чиний гэмнүглийг уучлсан гэж. 그게 하나님의 약속이에요. Энэ маань бурхны амлалт 그러니까 байна. 그 피를 우리가 마시면서 뭔 생각해야 돼요? Тиймээс бид нар түүний тусыг уунгаа юу бодох хэрэгтэй вэ? 예수님께서 이 피를 흘리셨어요. Есүс ийхүү өөрийн тусаа урсгаж өгсөн. 왜? Яагаад вэ? 나의 죄를 Миний гэмнүглийг 용서하기 위해서. уучлах юм. 우리 걸 기념해야 되는 겁니다. Бид нэр үүнийг дурсан санах 아, хэрэгтэй. 예수님의 이 피가 Есүсийн энэ цус бол 나의 모든 죄를 용서했구나. миний бүхэл гэмнүглийг уучлсан юм байна. 십자가의 고통을 받으시면서 Загалмайн зовлон амсангаа 이 피를 흘려 돌아가신 이유는 ийхүү тусаа урсган өөдөөсөө 첫 шалтгаалаад 번째 나를 사랑하셨고 нэгдүгээр намайг хайрлсан юм байна. 두 번째 뭐예요? Хоёрдугаар нь юу ах вэ? 내 죄를 용서하셨구나. Миний гэмнүглийг уучлж өгсөн юм байна. 성찬식을 통해서 기억할 건 그겁니다. Ариун зүгийн эслэр дамжуулаад санаастай зүйл бол энэ ахна. 우리 자꾸 잊어요. За бид нар байнга л мартдаг. 어디에 살면 돌아보십시오. Одоо өчтөрийн амьдралаа бодоод эргэж хар. 우리가 잊고 삽니까? 기억하고 삽니까? Бид нар мартаад амьдрсан байна уу? Санж амьдрсан байна уу? 우리는 의식적으로 기억을 해야 합니다. Бид нар байнга санж амьдрстай. 하나님께서 그래서 기념하라고 하신 거예요. Тиймээс бурхан яах нь вэ? Ийхүү дурсан санж үйл гэж байгаа. 예수님께서 우리를 위해서 하신 일. Есүс Христ бидний өмнөөс хийж өгсөн дэрэж. 우리를 얼마큼 사랑하셨는지 Биднийг хэр зэрэг хайрласан бэ гэдгийг 그 피를 흘려서 우리에게 하신 일이 무엇인지 өөрийн тусаа урсгаснаар дамжуулаад хийж өгсөн ажил нь юу вэ гэдгийг 늘 기억하라고 하는 거예요. үргэлж сан гэж байгаа. 다시 본문에 오시면 За дахин гол өрөг очие. 고린도전서 11장 1-р Коринт 11 26절 11-ийн 26. 같이 읽도록 하겠습니다. 26 хамт уншия. Учир нь энэ талхыг идэж энэ аяанаас уух хүртэл та нар түүнийг ирэх хүртэл эсний үхлийг тунхагладаг юм. 기념하고 끝나라고 말씀하신 게 아니에요. За тэдгээр зүйлийг үйлдээ дурсаа дуусгах биш ахна. 그 하신 일을 우리가 행한 것을 기념하고 Тэрхүү хийж өгсөн ажлыг нь бид нар дурсан санаа. 우리가 기억하고 Бид нар өөрсдөө санаа. 그리고 뭐예요? Тэгээд яах вэ нь? 전하는 겁니다. Дамжуулж түгээх хэрэгтэй гэсэн. 우리에만 받은 것이 아니고 Бид нар л түүнийг аваад зогсох бос 그걸 또 전해야라고 하시는 겁니다. түүнийг бусдад тунгаглах хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. 왜 전해야 합니까? За яагаад тунгаглах хэрэгтэй вэ? 아직 모르는 사람이 많기 때문에 그래요. Одоо өөртөө юунийг одоо мэдэхгүй байгаа хүмүүс олон байгаа учраас. 여기 말씀드리신 분들 생각해 보세요. За энэ үгийг сонсон хүмүүс бодоод үзээрэй. 자기 스스로 오셔서 말씀드리는 분 있어요? Өөртөө тийм ээ өөрөөсөө ирээ санд одоо ирээд үг сонсон хүмүүс байна уу? 예수님이 하신 일에 대해서 스스로 아신 분 있습니까? Есүс хийж өгсөн ажлыг өөртөө хувьдаа одоо мэдээ ухаарсан байна уу? 모르잖아요. Мэдэхгүй байсан тийм ээ. 십자가를 보면서 생각하십니까? Тэгвэл загалмаа харна бодож байна уу? 구원받기 전에 십자가가 저기 왜 있을까? Аврагтаас өмнө тэрхүү загалмаа яагаад байгаа юм 나랑 бэ? 무슨 관계 있을까? Надтай дээр загалмаа ямар 그걸 холбоотой юм 생각해 бэ? 보신 적 있어요? Үнийг ийгөө бодож үзсэн удаа байна уу? 없잖아요. Байхгүй. 어떻게 구원받습니까? Тэгвэл яаж аврагцыг? 먼저 구원받은 사람이 Эхлээд аврагцсан хүн 기념하고 있지 않는 사람들이 эдгээр зүйлээ мартахгүй санж амьдарч байгаа хүн 전할 때 그 надад дамжуулж өгсөн 말씀을 듣게 되는 거예요.
дамжуулж өгснээр дамжуулаад би түүнийг сонсож хүлээж авсан. 십자가를 안다고 구원받는 게 아니에요. Загалмаа гэдэг зүйлийг мэднэгээд аврагдах биш. 하나님을 안다고 구원받는 게 아니에요. Бурхан байдаг гэдэгт итгэгээд одоо мэдлээгээд аврагдах биш. 아는 것 같지만 За мэдж байгаа юм шиг боловч 그 의미를 몰라요. үндэ түүний гол утга учирыг мэдэхгүй байсан. 고린도서 2장을 보시면 За 1-р Коринт 2, 고린도서 2장 1-р Коринт 2, 8절 2-8. 고린도서 2장 8절 찾으셨으면 За 1-р Коринт 2-ийн 8-ыг болсон болов 같이 읽도록 하겠습니다. хамтдаа үүнийг энэ үеийн захирагчдаас хинэнч мэдсэнгүй. Хэрэвдэд мэдсэн байсан бол алдрын эзнийг цогцлохгүй байх байсан. 자, 예수님을 십자가에 못 박은 사람은 누구예요? За Есүсийг загалмай дээр цоглогоноос хүмүүс нэмлээ. 관원들입니다. 바리새인들이에요. За барисеучуд байгаа. 그들이 몰랐어요? Тэдгээр хүмүүс мэдэхгүй байсан уу? 알았어요. Мэдчихсэн байна. 지식적으로 알고 있어요. Мэдчихээр бол мэдчихсэн. 하나님을 잘 알고 있었어요. Бурхны талаар мэдлэгтэй байсан. 근데 예수님을 몰랐습니다. Гэхдээ Есүс гэж хинбэ гэдгийн талаар өнөө учрыг мэдээгүй байсан. 그러니까 어때요? Тэвээс яасан мах нь? 그 예수님을 못 박는 겁니다. Есүсийг загалмай дээр хатсан мах нь. 성경을 믿는다고 하면서 Библиэд итгэдэг гэж ярьж байгаа юм байна. 실제 어때요? Бодит байдал нь яасан бэ нөө? 믿지 않는 거예요. Итгээгүй байсан мах нь шүү дээ. 지금 세상 사람들이 많이 그러죠. Тэгэхээр энэ ертөнцийн хүмүүс олон хүмүүс ийхүү үлддэг. 교회 다닌다고 해요. Сүмд явдаг гэдэг, 하나님 믿는다고 해요. Бурханд итгэдэг гэдэг, 구원 받아요? аврагдсан байх нь тэгээд 못 받는 사람이 많습니다. аврагдаагүй хүмүүс олон гэж. 왜요? Яагаад вэ? 알지 못하기 때문에 그래요. Түүнийг таньж мэдээгүй байгаа учраас. 그들이 하나님 말씀을 모르는 게 아니에요. Тэдгээр хүмүүс Бурхны үгийг мэдэхгүй байгаа биш. 세상 사람 많은 사람 중에서 하나님 말씀 아는 사람도 많이 있습니다. Энэ ертөнцийн олон хүмүүс дундаас Бурхны үгийг мэддэг хүмүүсийн тоо олон гэж. 어떤 사람은 하나님 말씀을 외워요. Одоо бүр Бурхны үгийг чийжлээд явдаг хүмүүс байдаг. 사도행전을 보시면 Үйлс намаас үзэх юм бол 사도행전 13장을 보시면 Үйлс 13 26절 13-ийн 26. 27절 27. 27절 같이 읽겠습니다. За 6-절 7절. 27절만 같이 За 읽겠습니다. 27-гийн номдүшээ Ерүсалимд амьдралсад болон тэдний захирагчид түүнийг танилгүй, түүнийг ялснаар амралтын өдөр бүр уншдаг иш үзүүлэгчдийн дуу хоолойд гүйцэтгэжээ. 뭐라고 했어요? За юу гэсэн бэ нөө? 안식일마다 외운다고 했어요. Амралтын өдөр бүр уншдаг гэж. 여러분 주일 성경 암송 있죠? За эсний өдөр одоо уншдаг ишлэл байгаа тийм ээ. 말씀 잘 외우세요? Тэр үгээ бүгдээрээ сайн жийж чадчихжээ нөө? 그거 쉬워요? Амрах нь тэгэхээр 그거 어렵습니다. хэцүү те? 보통 노력하지 않으면 쉽지 않은 거예요. Өөртөө хичээхгүй байх юм бол чийжлэхгүй. 늘 가까이 하지 않으면 절대 외우기 쉽지 않습니다. Байнга л өөрийнхөө дэргэд тавиал одоо уншаал авахгүй бол шууд чийжлэхгүй. 근데 이들은 어떻게 했어요? Тэгтээ тэдгээр хүмүүс яасан бэ нөө? 안식일마다 외웠다고 했어요. Амралтын өдөр бүр уншигддаг иш үзүүлэгч гэж. 열심히 있었죠. Бүр маш хичээгүй байсан 성경을 байгаа. 알았죠. Библийг сайн мэддэг байсан 근데 байгаа. 그들이 어때요? Тэгтээ тэдгээр хүмүүс яасан гинөө? 예수님을 Есүсийг 못 박았습니다. цовдолсон байна. 뭐예요? Яагаад вэ? 외운다고 Одоо эдгээр 말씀을 안다고 өөртөө үгийг мэддэг чийжсэн. 그게 하나님을 아는 것은 아니에요. Энэ маань одоо Бурхныг мэдж байгаа биш ээ гэдгийг харуулж байна. 그게 구원이 아니라는 겁니다. Энэ чинь аврал биш гэдгийг эдгээр хүмүүсээр дамжуулан харуулж 우리 байна. 주변에 많은 사람들이 있습니다. Бидний эргэн тойрны хүмүүс олон байгаа. 성경은 줄줄줄 외워요. Одоо Библийг бүр ягштай сайхан чийж 성경은 잘 알아요. Библийг сайн мэддэг. 구원을 물어보면 За авралыг нь асуух юм бол 받았겠죠. аврагдсан бах уу? 받겠죠. Аврагдсан штэ. 확신이 없어요. Гэсэн баталгаа одоо байдаг 왜요? байна. Яагаад вэ? 몰라서 그래요. Мэдхгүй дээ тэр. 그들을 가만두면 구원 받겠습니까? Тэр хүмүүсийг зүгээр зөндөр явж чамд аврагдах уу? 아니에요. Үгүй ээ. 그래서 전하라고 하는 거예요. Тиймээс бидний тунхаглаа гэж байгаа. 모르기 때문에 전하라고 하는 거예요. Мэдхгүй байгаа учраас тэдгээр хүмүүс тунхаглаж хийж байгаа 우리가 хэрэг. 전하지 않으면 Бид нар тунхаглахгүй бол 그들은 тэдгээр хүмүүс 하나님 알고 있다고만 생각하고 Бурхныг мэддэг гэдэг бодлороор 구원을 못 받는 거예요. аврагдаж чадахгүй байна. 어떤 사람은 За зарим хүмүүс은 하나님을 아니까 내가 믿는 거 아니야. за би Бурхныг мэддэг болсон юм чинь би итгэдэг босоо. 하나님 믿으니까 내가 구원 아니야. За би Бурханд итгэдэг гэж амьдарч байгаа юм чи би аврагдсан биш юм уу? 과연 그럴까요? Үндэ тэр мөн үү? 야고보서 Яаков 2장 Яаков 2 19절. 2-ийн 19. 야고보서 2장 19절 За Яаков 2-ийн 19. 같이 들어가겠습니다. Сандраши Бурхан бол ганц гэтгэж чи итгэдэг. Энэ чинь сайн зүтгэрүүдэж үүнд итгэдэг бөгөөд бэмгэмдэг юм. 내가 하나님의 한 분인 줄 믿느냐? За чи Бурханы ганц байдаг гэдэгт нь итгэдэг үү? 잘하는 줄. Сайн байна. 근데 귀신도 어때요? Тэгтээ зүтгэрүүд хүртэл яадаг гинэ? 믿고 떠난다고 했습니다. Түүд итгэнэ, итгээд бөмбөнгөө гэж байна. 귀신도 Зүтгэр хүртэл 하나님이 한 분인 걸 알아요.
Бурхныг цорын ганцаа гэдгийг мэддэг. 창조주 믿습니다. Өдөөж бурхан байдаг гэдэгт итгэдэг. 이게 떨어요. Тэгээд бэмгэн нь найдаг 왜요? байна. Яагаад вэ? 구원받지 못했거든요. Аврагдаагүй учраас. 구원이란 것은 Аврал гэдэг чинь 성경을 안다고 энэхүү Библийг 하나님을 мэддэг. 믿는다고 Бурханд итгэлээ 그게 구원이 아니에요. аврал биш ахна штэ. 그래서 우리는 전도해야 합니다. Тиймээс бид нэр тэр өмнө сайн мэдээ тарах 여러분 хэрэгтэй. 구원 어떻게 받았어요? Тэгвэл та нар яаж аврагдсан бэ? 영생은 Мөнхэмэн 유일하신 하나님과 цорын ганц бурхан ба 하나님만 아는 돼요? түүнд итгэх нь үү? 아니잖아요. Үгүй үстэй тийм ээ. 그의 보내신 자 Түүний ихээсэн 예수 그리스도를 알아야 합니다. Есүс Христийг мэдэх юм аа. 예수 그리스도께서 하신 일을 알 때 Есүс Христийг хийж өгсөн ажлыг нь итгэх үед 우리가 구원받을 수 있는 거예요. одоо бид нэр аврагдаж чадна. 그들은 그걸 몰라요. Тэдгээр хүмүүс үүнийг мэдэхгүй байна. 유일하신 하나님은 알지만 За цорын ганц бурхан байдаг гэдэгт итгэж байна. 그분이 보내신 그리스도 Тэрнийг ихээж өгсөн Есүс Христ. 예수 그리스도를 모릅니다. Есүс Христийн талаар мэдэхгүй байгаа. 그분이 하신 일을 몰라요. Тэрнийг хийж өгсөн ажлын талаар мэдэхгүй байгаа 우리는 хэрэг. 알죠? Бид нар мэддэг үед 지금도 하라고 하잖아요. одоо ч гэсэн бид нар одоо итгэж байна. 뭐예요? Яагаад вэ? 성찬식을 하고 났어요. Бид нар ч гэсэн одоо үйл хийж байгаа ариун зүгээс талах нь. 떡을 떼고 Одоо тэрхүү далханаас 잘 уугаа. 마시면서 Тэрхүү дарсыг уугаа. 어떻게 해요? Яаж яадаг вэ гэхээр 기억하고 түүнийг дурсаа гэж байгаа. 알고 있던 거 잊지 말고 Тэрхүү мэдж байгаа, итгэж байгаа зүйлээ зүгээр ингээ мартаад өргөх биш. 기억해야 돼요. Түүнийг дурсан санан үлдэх 그리고 хэрэгтэй. 뭐라 그래요? Тэгээд яа гэж байгаа вэ? 기억만 하지 말고 Зүгээр нэг санаад байлгүй 전해라는 거예요. бусдад түгээж тунхаг хийж байгаа. 왜요? Яагаад вэ? 모르는 사람이 있고 Үүнийг мэдхгүй хүмүүс байгаа. 잘못 알는 사람이 있어요. Буруугаар мэдэж итгэж байгаа хүмүүс бий. 하나님을 알면 Бурханыг итгэх юм бол 자기가 구원받은 걸 착각하죠. өөрсдөө аврагцсан юмээ эндүрж байгаа юм. 귀신도 알고 믿고 떠는데 Үүнд нь бурхан урдаж итгэн бүр бэмбэгнэн айдаг гэж ах чинь. 하나님 믿으면 Тэгвэл бурхан итгэх юм бол 내가 구원이지 би аврагцсан байлгүй дээ. 이렇게 생각하는 사람이 있다는 거예요. Ийхүү бодом одоо ийхүү одоо эндүрдэг хүмүүс олон байна. 그럼 어떻게 해요? Тиймээс бид нар яах хэрэгтэй вэ? 전해야 하는 겁니다. Бусдад түгээх хэрэгтэй 내가 байна. 전하지 않으면 Бид нар л түгээж тараахгүй бол 구원받을 수 없어요. аврагдаж чадахгүй. 마찬가지죠. За энтэй адилхан 나도 би ч гэсэн 누군가 전했기 때문에 구원받을 хэнийг надад үүнийг тунхаглаж тарааж хэлсэн учраас л би одоо аврагдсан байна. 그래서 전해야 하는 거예요. Тиймээс л бусдад тунхаглаж байгаа. 다시 본문 오시면 За дахин гол өөрөөр очих юм бол 26절, 11-26, 27절 26-27 다시 한번 읽도록 하겠습니다. дээр дахин хамт уншия. Учир нь энэ далхыг идэж энэ аюунаас уух хүртэл та нар түүнийг ирэх хүртэл эсний өвлийг тунхагладаг юм. Тийм хэнийг нь зогсгүйгээр эсний далхыг идэж аюунаас уух аваас эсний бие ба цусны буруутан болно. 자, 26절에는 지금 말씀드린 대로 За 26 дээр нь түрүүний хэлсэнтэй адилхан 떡을 먹고 тухайн далханаас нь 잔을 тасцээ. 마실 때마다 Тэрхүү дарсыг нь уух болгондоо 죽을 때까지 өөхөх хүртлээр 전하는 겁니다. эдгээр зүйлийг тунхаглан 우리가 тараах 육신에 хэрэгтэй. 육신의 몸을 입고 이때를 사는 아니 육신의 때 육신을 입고 살아가는 이유는 За бид нар энэхүү бие махбод дээр энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа шалтгаан маань 하나님의 뜻을 행하기 위한 거예요. Бурхны хүслийг үйлдэхийн тулд 우리가 전해야 한다는 거예요. бид нар бусдад тарааж тунхаглах хэрэгтэй. 근데 그러기 위해서 우리가 먼저 우리 자신을 좀 살펴봐야 한다는 거예요. Тэгвэл энэ үйлдэлийг хийхээс өмнө эхлээд бид нар өөрсдөө эргэж харах хэрэгтэй байна. 27절에 보면 За 27-аас нь харах юм бол 합당치 않게 떼는 사람들이 있어요. цогсгүй хүн байгаа гэж байна. 합당치 않게 먹고 За 마시는 사람. цогсгүйгээр түүнээс нь идэж ууж байгаа хүн бий. 첫 번째는 За нэгдүгээр 구원받지 않은 사람들. аврагдаагүй хүмүүс. 그냥 분위기 때문에 하는 사람도 있습니다. Зүгээр нэг одоо тийм уур амьсгал бүрдсэн байгаа учраас энэ үйлдэлийг хийдэг хүмүүс байдаг. 합당치 않아요. Энэ маань цогсгүй гэсэн. 정말 하나님의 자녀인 사람들이 Үнэхээр Бурхны хүүхэд болсон хүмүүсээр 그 하나님의 몸이 찢겨지는 그 살을 자기가 먹고 Бурхны тэрхүү биемэд урдж байгаа тэрхүү талхнаас нь идээд 예수님의 피를 자기가 마시면서 Есүсийн тэрхүү цусыг уугаад 그 사랑과 тэрхүү хайр ба 그 죄사함을 тэрхүү гимнүглээ уучлыг 기억해야 하는 것이 합당한 겁니다. дурсан санан үйлнэ гэдэг маань төгстэй үйл. 자신을 먼저 돌아봐야 해요. Эхлээд өөрөө өөрийгөө эргэж нэг харсан байх хэрэгтэй. 그리고 두 번째는 뭐냐? Тэгээ хоёрдугаарт нь юу вэ гэхээр 예수님이 죄를 용서하셔서 그렇게 당하셨는데 за Есүс өөрийнх нь гимнүглийг уучлан тийхүү одоо зовсон байгаа. 우리가 Тиймээс бид нар 거기에 맞게 합당하게 살아야 하는 겁니다. тэвэндэн дүүцгээр зохистой амьдрах хэрэгтэй байна. 그럼 우리가 그동안 구원받으니 합당하게 살았느냐? Тэгвэл бид нар өнгөрсөн хугацаанд аварцсан одоо хүнийхээ зохистой амьдрч чадсан уу үгүй юу? 그걸 생각해 보라는 거예요. Түүнийгээ бас бодож үзэх хэрэгтэй. 성찬식을 할 때마다 Ариун цагийн эслийн үйлдэл болгондоо 내 어제의 삶을
миний өчигдрийн амьдрал, 내 과거의 삶, миний өнгөрсний амьдрал 내가 어떻게 살았는지 би яаж амьдарч ирсэн 그걸 болов? 생각해 보라는 거예요. Түүнийг баян турсан санах хэрэгтэй. 갈라디아 2장 20절에는 Галаад 2-ын 9-дэр 오직 내 안에 누가 사세요? зөвхөн миний дотор хэн амьдарч байгаа вэ? 그리스도께서 사신 거잖아요. Христ Есүс амьдарч 이제 байгаа. 내가 육체 가운데 사는 것은 Одоо би би махбод дотор амьдарч байгаа 나를 маа. 사랑하사 나를 위하여 Намайг хайрлаад миний төлөө 자기 몸을 버리신 өөрийн амьнасаа оргисон. 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 거거든요. Бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм аа гэж. 내 안에는 Миний дотор 내가 사는 게 아니에요. би одоо өөр амьдарч байгаа биш. 이제 나의 삶은 Одоо миний амьдрал бол 나를 위해 사는 게 아니에요. миний өөрийн төлөөх амьдрал биш 내 аа. 안에 있는 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 겁니다. Миний дотор би Бурхны хүүд итгэх итгэл дотор амьдарч байгаа хэрэг. 내가 그런 합당한 삶을 살고 있는가를 생각해 보라는 거예요. Тэгвэл би яг үүнтэй дүүцэг хэмжээний зохистой амьдралаар амьдарч байна уу үгүй юу гэдгийг өөрөө эргэж харах хэрэгтэй. 어떻게 사는 게 그럼 합당한 거냐? Тэгвэл яаж амьдрах маань жоохон зохистой амьдрах 로마서 юм бэ? 14장을 보시면 Ром 14, 로마서 14장 Ром 14-ийг бүлээд 로마 14장 6절로 Ром 14-ийн 6, 8절 6-аас 8. 로마서 14장 6절로 8절 찾으셨으면 За Ром 14-ийн 6-аас 8-ыг болсон бол 같이 읽도록 하겠습니다. өдөр амжишээ өдрийг бодолцогч нь эзний төлөө үүнийг бодолцдог. Эддгийн эзний төлөө эддэг. Учир нь бурханд тэрээр талархал өргөдөг. Эддгүй нь эзний төлөө эддэггүй. Тэрч бурханд талархал өргөдөг. Бидний хинэнч өөрийгөө төлөө амьдрдаггүй. Хинэнч өөрийгөө төлөө өгдөггүй. Бид амьдралаач эзний төлөө амьдрдаг. Бид өглөөж эзний төлөө өгдөг. Тиймээс амьдралаач өглөөж бид эзнийх. 자, 무슨 얘기냐면 За ямар утгатай үг вэ гэхээр 먹고 эзэн ч бай, 마시고, уусан ч бай, 자고 унтсан ч бай. 누구를 위해서? Хиний төлөө гинөө? 주를 위해서. Эзний төлөө гэж юм. 사나 Амьдрсан ч бай, 죽으나 өгсөн ч бай. 주를 위해서. Эзний төлөө гэж юм. 만약 이 이야기를 За магадгүй энэ үг маань 세상 사람들에게 했다면 энэ 어떡할까요? ертөнцийн хүмүүс хандаж ирэх юм бол юу ч хүлээж авах вэ? 어떤 대답을 할까요? Одоо яа юу гэж одоо хариулах вэ? 1번 Нэгдүгээр 제정신이야? өөрөө ухаантай байна уу? 미친 거 아니야? Галзуураагүй. 2번 Хоёрдугаарт 말씀은 그런데 за үгэн дээр тэгж гарч байгаа юм байна. 어떻게 말씀대로 살아? Уу яаж надад үгийн чинь дагуу амьдрдгийг? 세 번째 Хоёрдугаар 말씀대로 살아야지. үгийн дагуу амьдрах 네 хэрэгтэй. 번째 Гуравдугаар 모르겠다. мэдэхгүй. 뭐라고 За 대답하겠습니까? юу гэж хариулах юм шиг байна вэ? 아마 세상 사람들은 За магадгүй ертөнцийн хүмүүс 1번이라고 대답하겠죠. нэгдүгээр хариултыг хэлэх байгаа. 제정신이야? Өөрөө ухаантай 미친 거 байна уу? 아니야? Галзуураагүй. 맞아요. Ингэх нэ. 제정신이 아닙니다. Одоо өөрөө ухаангүй байгаа 미친 гэсэн. 거예요. Галзуурсан байна. 예수님께서는 Есүс 우리에게 미치셨어요. одоо биднэрт галзуурсан байгаа. 사랑 때문에 미치셨습니다. Хайраасаа болж галзуурсан. 그분은 Тэр нэгэн болов 이 땅에 육신을 입고 오실 때 энэ газар дээр хүний биеэр ирээд 자기 얼굴을 손으로 맞을 걸 알고 계셨습니다. өөрийнх нь нүүрлөө алгадна гэдгийг мэдчихсэн. 자기 얼굴에 침 뱉을 걸 아셨어요. өөрийнхөө нүүрлөө нулимн гэдгийг мэдчихсэн. 온몸에 120 채찍을 맞을 걸 아셨어요. Бүх биеэр тэрхүү аимшигтай дашуурыг 120 удаа амсна гэдгийг мэдчихсэн. 알고 오셨어요. Мэдсэн мөртлөө ирсэн 그 гэдэг. 고통을 알고 오셨어요. тэрхүү зовлонгийг мэдсэн мөртлөө ирсэн. 십자가의 양손을 박힐 걸 알고 오셨습니다. Загалмай дээр өөрийнх нь хоёр гар хоёроор хөлийг хадна гэдгийг мэдчихсэн. 온몸 피를 8시간 동안 흘릴 걸 알고 계셨어요. 6 цагийн турш өөрийнх нь бие дотор урсаж байгаа бүхий цусан урсан гарна гэдгийг мэдчихсэн байна. 그걸 모르고 오신 게 아닙니다. Түүний мэдхгүй дээрсэн биш. 다 알고 오셨어요. Бүгдийг нь мэдчихсэн 그 байна. 고통을 다 아시고 오신 이유가 뭐예요? Тэр их зовлонгийг мэдсэн мөртлөө ирсэн шалтгаан нь юу ах вэ? 사랑에 Хайр. 미치셨기 때문에. Хайр нь галзуурсан. 보이지 않았던 겁니다. Харагдахгүй байна. 그 고통이, тэрхүү 그 зовлон, 수치가, тэрхүү ичхүүртэй 그 байдаг. 어려움이 Тэр хүн хэцүү байдаг. 보이지 않았어요. Нүдэнд харагдахгүй байсан байна. 왜요? Яагаад вэ? 사랑 때문에. Хайраас нь болж. 그분은 그 사랑에 미치셨기 Тэр нэг нь 때문에. одоо тэр хайрандаа галзуурсан учраас тийм үйлдэлийг үлдсэн байгаа. 우리도 그러지 않습니다. За тэгвэл бид нар ч гэсэн ийм үйлдэл өстой 그 босоо. 사랑을 알았잖아요. Тэр хайрыг мэдсэн мэт 그 사랑이 갖게 тэр хайрыг нь асуух 우리도 살아야 합니다. хүний хувьд амьдрах хэрэгтэй. 2번이 뭐예요? За хоёрдугаар нь юу ах вэ? 말씀대로 살아야 하는데 Үгийн дагуу амьдрах хэрэгтэй. 어떻게 보면 말씀대로 살아요. Яаж ингэж амьдрах вэ? 혹시 이런 답을 하시는 분이 있지 않습니까? Магадгүй энэ хариултыг өөрийн дотроо хариулаад байгаа юм одоо биш байгаад 예수님께서 Есүс 이 땅에 오셨어요. энэ газар дэлхий дээр ирсэн. 얼굴을 맞으셨습니다. Нүрээ одоо нүүрлэн одоо алгацсан байгаа. 이게 안 되겠다. За одоо болохгүй нэ. 내가 말씀대로 너희를 구원하러 왔지만 Үгийнхаа дагуу та бүгдийг би аврахаар энэ ертөнцид ирсэн. 인간에게 뺨을 맞아보니까 Тэгтэл хүн төрлөختнөр би алгадуулна гэдэг чинь 안 되겠다. арайч дэндүү болохгүй зүйл. 그래서 어떻게 했어요? Одоо тэгээд Есүс яасан бэ? 그거 못 봤습니다.
За аварч хэрэг тэгж үйлцэн бол бид нар аврагдаж чадахгүй. 그 침을 뱉습니다. Одоо нүүрлэн нулимсан байгаа. 예수님께서 말씀하십니다. Есүс альцсан. 내가 말씀대로 너희를 구원하러 왔지만 Би өгийнхаа дагуу та бүхнийг аврахаар ирсэн гэдээч 얼굴에 침 뱉는 것을 받고는 миний нүүрлэн нулимж байгааг 내가 дараа 말씀대로 안 되겠다. би тэр өгийн дагуу үйлдэхгүй. 그러셨다. Тэгсэн байсан бол 예수님께서 120대 채찍을 맞으셨어요. за Есүс одоо яасан мөлий тэгээд зогсоогүй 120 удаа ташуурдсан. 살이 찢기셨습니다. Тэр өөрийнхөө бие бүгдээр урагцсан байгаа. 말씀대로 너희를 구원하기 위해서 왔지만 Өгийнхаа дагуу та нарыг аврахын тулд би ирсэн гэдээч 이 고통이 너무나 커서 энэ өвдөд зовлон дэндүү хэрэгс хэтэрсэн учраас 안 되게 하셨다면 어떻게? болохгүй байна гэж хэлсэн бол яасан бэ? 만약에 Магадгүй. 십자가에 달리셨어요. Загалмай дээр тавдлаа. 온몸이 발가벗겨졌습니다. Бүхий би тэр чигээрээ нүцгэн шалтгаан байгаа юм. 여러분 발가벗겨서 사람 앞에 서 있다고 생각해 보십시오. Та бүхэн нүцгэн шалтгаан хүмүүсийн өмнө зогсож ингээ бодоод үз. 예수님은 За Есүс 양손에 못이 박히시고 хоёр гартаа хадасан. 발가벗겨지셨어요. Тэрхүү бүх одоо би энэ тэр чигээр нүцгэн шалтгаан байсан. 그것을 피를 흘리고 계십니다. Тэгээ бүр дээрэс нь өөрийн тусаа урсгаж байгаа. 우리를 구원하기 위해 오셨지만 Биднийг аврахаар ирсэн болов 말씀대로 오셨지만 өгийнхаа дагуу ирсэн болов 안 되겠다. 야. болохгүй байна. 너무나 수치스럽고 Дэндүү ичгэрдэлтэй. 너무 힘들고 Дэндүү хэцүү 너무 даваа. 고통스러워서 Дэндүү зовлонтой юм байна гэж 말씀을 이루려고 왔지만 үгээ биелүүлэхийн тулд ирсэн боловч 상황 때문에 안 되겠다. энэ нөхцөл байдлыг хараад би энэ болохгүй байна. 그러셨다면 어떻게 해요? Тэр тэгсэн байсан бол яхаас 손 못 봤어요. аврагдаж чадахгүй байхгүй юу? 하나님은 Бурхан 예수님께서는 Есүс 알고 오셨어요. эдгээр зүйлийг бүгдийг нь тооцоолоод мэдсэн байж ирсэн байна. 말씀대로 오셨고 Өгийнхаа дагуу ирсэн 고통 속에서 тэрхүү зовлон 고난 속에서 тэрхүү одоо өвдөл 그걸 다 참아내셨습니다. тэр бүхнийг дэвцэн байна. 어떻게 해요? Яаж вэ? 죽기까지 참아내셨습니다. Өгөх хүртлээр дэвчиж өгсөн гэж. 그분이 죽기까지 참아내셨기 때문에 Тэр нэгэн өгөх хүртлээр дэвчиж өгсөн учраас 말씀대로 하셨기 때문에 өгийн дагуу үйлцэн учраас 우리가 구원받을 수 бид 있습니다. нар аврагдаж чадсан байна шүү дээ. 다른 구원받을 수 있는 다른 이유는 없어요. Өөр аврагдах өөр арга зам гэж байхгүй. 말씀대로 해야 하는데 Өгийн дагуу үйлцэн 상황 때문에 안 됩니다. нөхцөл байдлаас олж болохгүй байна. 예수님께서 그러셨다면 Хэрвээ Есүс тэгсэн бол 구원할 수 있었겠습니까? аврагдаж чадхаас нь та 없어요. чадахгүй байхаас. 예수님께서는 Есүс 말씀대로 하셨습니다. үгийн дагуу үйлдэж өгсөн байна. 고통 가운데 Тэрхүү зовлон, 죽어가시면서 тэрхүү үхлийн ирмэгдээр ирчээд 말씀대로 하셨습니다. үгийн дагуу яг тэр чигээрээ үйлдэж өгсөн. 합당한 삶이 뭘까요? Тэгвэл зохистой амьдрал гэдэг нь ямар амьдрал вэ? 이번 같은 삶이 합당한 삶일까요? Тэгвэл хоёр дахь хариулттай адилхан амьдрал маань одоо зохистой амьдрал мөн үү? 말씀대로 살아야 하지만 Үгийн дагуу амьдрах хэрэгтэй боловч 내 상황이 안 됩니다. миний нөхцөл байдал ерөөсөө таарч тоглохгүй 말씀대로 байна. 살아야 하지만 Үгийн дагуу амьдрах хэрэгтэй боловч 시간이 없어요. цаг хугацаа надад 말씀대로 өгөх. 해야 되지만 Үгийн дагуу үйлдэх хэрэгтэй боловч 내가 가진 것이 적어요. надад байгаа зүйл дэндүү одоо хомс байна. 그게 과연 Тэр маань 합당한 삶이겠습니까? зохистой амьдрал мөн үү? 그렇지 않아요. Биш яхна штэ. 하나님께서는 За бурхан 말씀대로 үгийн дагуу 죽는 상황에서도 өгөх тэрхүү аюулуулсан тулгарсан ч 말씀대로 үгийн дагуу л 그게 үлдсэн. 합당한 삶입니다. Энэ маань зохистой амьдрал 우리가 байна. 성찬식을 하면서 기념해야 할 것은 За бид нэр ариун зүгийн ёслоор дамжуулаад урсгах ёстой зүйл маань 예수님께서 우리에게 해주신 것을 기억해야 하고 Есүс бидний төлөө хийж өгсөн юм тэрхүү зүйлийг нь бодож үзэх хэрэгтэй. 그걸 전해야 하며 Түүнийг бусдад түгэж тараах хэрэгтэй. 합당한 삶을 사셔야 합니다. Тэгээд зохистой амьдралаар амьдрах хэрэгтэй 그게 байна. 우리 성찬식이 가진 의미예요. За энэ маань ариун зүгийн ёслыг хийж байгаа шалтгаан 또 하나 байгаа. 말씀드리고 싶은 건 Гол учир байгаа. Өөр бас хэлэх өгсөн зүйл нь 우리가 합당한 삶을 살기 위해서 실제 해야 될 게 무엇이냐? бид зохистой амьдралаар амьдрахын тулд боддоор юу үлдэн амьдрах хэрэгтэй вэ? 히브리서 Еврей 12장 4절 12-ийн 4 12장 4절 찾으셨으면 олсон болов 같이 읽도록 бүгдээр 하겠습니다. амжилшаа. Нүглээс тэнцэлтлээ цусурсаа хүртлээр та нар хараахан эсэргүүцээгүй байгаа. 너희가 죄와 싸우되 Гэн нүгэлдээ тэнцэг хүртэл 피 흘릴까지 아직 싸우지 않았다는 겁니다. цусурсах хүртлээр та нар хараахан тэнцэг байгаа гэж. 무슨 얘기예요? Энэ маань ямар утгатай вэ? 죄에 대해서 Гэн нүглийн тал дээр 죽기까지 싸우지 бид 않았다는 겁니다. өөхөх хэмжээнд хүртэл тэнцэг байгаа гэж. 예수님께서 왜 십자가에 매달리셨습니까? Есүс яагаад загалмай дээр цогцлогдсон бэ? 왜 피를 흘리시고 새 언약을 세우셨어요? Яагаад өөрийн тусаа урсган байран шин гэрээг тэрхүү биелүүлсэн бэ? 내 죄를 өөрийн маань гэр нүглийг 없애기 위한 거잖아요. таны гэр нүглийг байхгүй болгох. 예수님께서 십자가에 매달리신 이유는 Есүс гэрээс загалмай дээр цогцлогдсон шалтгаан нь 120대 채찍을 맞으시고 120 удаа ташуулсан. 10시간 달리셔서 온몸 피를 흘리신 이유는 6 цагийн турш тэрхүү өөрийнхөө биес бүх цусыг урсган тийхүү амжилттай өвдөлтийг амсан шалтгаан нь 내 죄 때문이에요. миний гимээс бол. 하나님은 Бурхан 하나님 하나밖에 없는 독생자, цорын ганц байгаа тэрхүү өөрийн цорын ганц хүү. 사랑하는 아들입니다. Хайртай хүн ахна. 근데 어떻게 하셨어요? Тэгээ тэр үгээ ялаа. 가차 없이 120대 채찍을 내치셨습니다. Одоо ямар чаар найргүй тэрхүү 120 удаа ташуулуулахаар илгээж өгсөн юм.
양손에 못을 박으셨어요. хоёр галд нь хадаасыг хадсан. 6시간 동안 십자가 매달아셨습니다. 6 цагийн турш тэрхүү загалмай дээр цовдлогдсон өлөгдсөн байна. 사랑하는 아들에게 왜 그런 일을 하셨습니까? Өөрийн хайртай үедээ яагаад тэр их зовлон өвдөлтийг зөвшөөрсөн бэ? 내 죄를 담당하셨기 때문에. Миний гин нүглийг уучлах юм бол. 하나님은 예수님을 미워하신 게 아니에요. Бурхан Есүсийг хараад үзэн язандаа түүнийг зөвшөөрсөн юм биш. 뭐를 증오하셨어요? Юу хийх юм бол 예수님이 지신 Есүсийг Есүсийг уурж байгаа 내 죄. миний гин нүглийг 하나님께서 내 죄는 결코 용서하지 않습니다. Бурхан таны гин нүглийг зүгээр шууд хараанда уучлах биш. 많은 죄가 아니에요. Маш олон гин нүгэл. 많고 적은 게 아니잖아. Одоо гин нүгэл бага нү жоо их вэ нү гэдэг биш. 있냐 없냐. Гин нүгэл байна уу байхгүй байна уу? 내 죄가 있다면 Би надад гин нүгэл байсан бол 그 죄 때문에 예수님이 당하신 거예요. тэр гимээс чи ууч Есүс тэрхүү өвдөлтийг амссан гэж. 하나밖에 없는 아들. Цорын ганц хүү Есүс. 사랑하는 아들. хайртай хүү 하지만 Есүс. 죄는 결코 용서하지 않습니다. Гин нүгэл гэдэг зүйл зүгээр шууд өнгөрөө явдаг байна. 그걸 아는 여러분이 За тэгвэл түүний мэдсэн та бүхэн 죄에 대해서 어떻게 하고 계세요? гин нүглийн үед яасан бэ? 십자가에서 고통받은 예수님을 보면서도 Загалмай дээр цовдлогдсон тийхүү өвдөлтийг амсаж байгаа Есүсийг харсаар байж 아직도 죄를 버리지 못하고 있습니까? одоо үртэл гин нүглээ хайж чадахгүй хийсээр байна уу? 아직도 죄와 피 흘리까지 싸우지 않고 있습니까? Одоо үртэл гин нүгэлтэй одоо тэрхүү цусурсах хэмжээний эсэргүүцэл одоо өнөөлөг байна уу? 죄는 За гин нүглийг 크고 작은 게 중요한 게 아니에요. гин нүгэл их байна уу бага байна уу хамаагүй. 죄는 작은 것부터 시작됩니다. Гин нүгэл гэдэг чинь жижигхэн өчүүхэн зүйлээс 그 작은 죄를 용납하면 өчүүхэн жижигхэн гин нүглийг та одоо өөр тэр хүлээж авах юм бол 죄는 병과 같아요. гин нүгэл чи тэрхүү өвчнөд 점점 악화됩니다. маш хурдан тэрхүү дарахаар хормоо болдог. 여러 가지 병이 같이 오게 돼요. Янз бүрийн тэрхүү хорт вирус буюу тэрхүү өвчний бий болгодог. 작은 죄부터 Өчүүхэн жижигхэн гин нүглийг асуулаад 죽기까지 싸워야 합니다. гин нүглээс ахуулаад бид нар яг нь өөхөх хэмжээний эсрүүцэл зарлах хэрэгтэй гэсэн. 요나기하를 보시면 Нэгдүгээр хаад 죄에 대한 무서움, 사무엘하를 보시면 за хоёрдугаар Самуэль намаас харах юм бол 사무엘하 хоёрдугаар Самуэль 11장 12 2절 11장 사무엘하 11장 за хоёрдугаар Самуэль 11 2절로 11-2-оос 4절 4-р 같이 들어가겠습니다. 사무엘하 11장 2절로 4절 хоёрдугаар Самуэль 11-ийн 2-оос 4-р 같이 들어가겠습니다. асуумал ханд уншаа. Тэгтэл нэгэн орой Давид орноосоо босож хааны өргөөний дээвэр дээгүүр алхаж байгаад угаал үлдэж буй нэгэн эмэгтэй дээвэр дээрээс гарав. Тэр эмэгтэй нүрэг ихэд үзэсгэлэнтэй ажээ. Давид хүн явуулж тэр эмэгтэйн тухай лавлан асуухад тэр хүн нь энэ чинь хийд хүн Уриагийн эхнэр Илиягийн охин Бичада биш үү гэв. Тиймээс Давид элч нарыг явуулж түүнийг авчруулав. Эмэгтэй түүн дээр ирсэнд Давид түүнтэй унтав. Тэр эмэгтэй бузраас цэвэршээд гэртээ хариу. 무슨 일이냐? За ямар үйл явдал болсон бэ? 다윗왕이 강성했습니다. Давид хаан завхарлын 어디를 가든 얘기하신다고 했어요. За хаан ч вэ энэ үйлчлэгийг ярина гэж байгаа. 하나님을 잘 섬겼던 겁니다. Бурхан маш сайн одоо үйлчилж байсан нэгэн. 근데 Тэгтэл 다윗이 할 일을 하지 않았어요. Давид хийх ёстой зүйлээ хийгээгүй байна. 그리고 어때요? Тэгээд яасан бах нь? 저녁 때 일하게 돼요. Оройн цагаар босч. 그리고 어떻게 됩니까? Тэгээд юу ах вэ? 목욕한 여인을 보게 За 됩니다. юу болсон бэ гэхээр угаал үлдэж байгаа эмэгтэйг харсан байна. 그리고 어떻게 해요? Тэгээд яасан бах нь? 알아보게 하죠. Түүний талаар лавлан асуудаг. Тэгээд 데려오게 합니다. түүнийг авчруулдаг. 그리고 Тэгээд 동침하게 돼요. түүнтэй унтдаг гэж. 그리고 끝납니까? Тэгээд дууссан уу? 14절 15절 За 14-15 дээр 같이 들어가겠습니다. 14-15-ын хамт уншия. Өглөө болохоор Давид яваад загтал бичиж Уриагийн гараар илгээлээ. Тэр загтал бичихдээ Уриаг хамгийн ширүүн тулалдааны тэргүүнийг нэн тавиж түүнийг орхин холдохтун. Тэгвэл тэр цохогдсон үхэн гэсэн байлаа. 어떻게 돼요? За юу болсон бэ нөө? 결국 죽이게 돼요. Эцэг үр дүндээ хөнөөлгсөн байна. 다윗이 처음부터 우리아를 죽였어요? Давид анхаасаа л Уриаг хөнөөлгсөн үү? 처음부터 바세바를 간음했습니까? Эхлээд шууд бичигбайд шууд завхарлын гинүүдийг үлдсэн үү? 아니에요. Үгүй. 가장 처음이 뭐예요? Хамгийн ихэнд одоо нэн дөрөнд ихсэн зүйл юу вэ? 게으름다 게으름. Эхлээд залхуу байсан ба. 우리가 그와 같아요. Бид нартай адилхан байна. 그 작은 게으름 있잖아요. Өчөөгөн залхуураар хойроошод байдаг. 그걸 용납하면 어때요? Түүнийг л өөр дээр хүлээж авч байгаа юу болж байна вэ? 결국 점점 커집니다. Эцэг үр дүндээ баг багаар өсдөг байна. 죄가 그와 같아요. Гимнүүл юм. 그래서 죄는 Тиймээс гимнүүлийг 크든 작든 상관없어요. гимнүүл одоо их вэ нөө баг вэ хамаагүй. 죽기까지
одоо өхөх хүртлээр 피 흘리까지 цусурсах хүртлээр 그냥 해야 합니다. гэм нүгэлдээ тэмцэх хэрэгтэй. 예수님께서 그 죄값을 치르신 것처럼 Есүс гэм нүглийн өрийг яаж урьж исэн бэ гэдэг 죽기까지 그걸 참아내신 것처럼 өхөх хүртлээр тэрхүү бүх өвдөлтийг одоо төвцөндөө адил. 성자식을 통해서 우리 기억할 게 뭡니까? Ариун зовын ёслоор дамжуулаад бидний санах ёстой зүйл нь байна уу? 죄에 대해서 Гэм нүглийн тал дээр 우리도 죽기까지 싸워야 합니다. бид нар ч гэсэн өхөх хэмжээнд тэмцэх хэрэгтэй байна. 그게 합당한 삶이에요. За энэ маань зохистой амьдрал. 성찬식을 하면서 Ариун зовын ёслын үйлдэнгээ 기억하셔야 합니다. санах ёстой байна шүү дээ. 예수님께서 Есүс 자기 몸이 찢기신 것, өөрийнхөө биеийг одоо бүр юучгүй тастуулсан байгаа. 우리를 위해서 피를 흘리신 것 Бидний төлөө цусаа урсгасан байгаа. 기억하셔야 돼요. Түүнийг санах хэрэгтэй гэж байна. 왜요? Яагаад вэ? 사랑과 Хайр, 죄 용서를 гэм 기억하셔야 돼요. нүглийн уучлалыг нь санаж авах хэрэгтэй. 그리고 뭐 해야 돼요? Тэгээд юу хийх хэрэгтэй вэ? 전하셔야 합니다. Дамжуулаад 왜요? бусдад тунхаглах хэрэгтэй. Яагаад вэ? 모르니까 Мэдхгүй байгаа учраас. 전하셔야 합니다. За дамжуулах хэрэгтэй. 그러기 위해서 우리가 어떤 삶을 살아야 합니까? За тэгээд бид нэр үүнийг хингээ ямар амьдралаар амьдарч байгаа хэрэгтэй вэ? 우리의 삶을 돌아봐야 돼요. Бид нар өөрсдийн амьдралаа эргэж хардаг чадвартай байх 어떤 хэрэгтэй. 삶인지, Би ямар амьдралаар амьдарч байна вэ? 합당한 삶인지, Зохистой амьдралаар амьдарч байна уугүй юу? 정말 예수님이 보시기에 합당한 삶을 살고 있는지. Үнэхээр Есүсийг харахад би гэдэг хүн зохистой амьдралаар амьдарч чадж байна уугүй юу? 말씀은 그러한데 Өгөн дээр бол тэгж 내 байна. 상황은 아니다. Миний нөхцөл байдал ерөөсөө 내가 болохгүй 이런 байна. 삶을 살고 있는지, Магадтай ийм амьдралаар амьдарч байгаа юм биш үү? 죄를 Гэм нүглийг 적당히 타협하는지, одоо өчүүгэн жижигхэн гэж бодоод хүлээж авч байна уу? 정말 죽기까지 싸우는지, Үнэхээр гэм нүгэлтэй бүх хэмжээнд одоо тэмцэж байна уугүй юу? 성찬식을 생각하면서 Ариун зовгийн эсхийг бодож 우리가 үзэхдээ 그걸 기억해야 하고 бид нар үүнийг одоо санах хэрэгтэй ахна. 합당한 삶을 살아야 하는 겁니다. Зохистой амьдралаар амьдрах хэрэгтэй ахна. 성찬식을 통해서 우리가 꼭 За ариун зовгийн эсээр дамжуулаад бид бүхэн бүгдээрээ заавал 잊지 말고 살았으면 좋겠습니다. мартахгүй амьдраасаа юм хүсэж байна. 오늘 말씀 마치고 За өнөөдрийн үгээ ийхүү дуусгая. 기도하시겠습니다. залбирцгаая. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бэлхэн дөрөөр амьд өршөмөр бурхаваа баярлаа. 우리를 위해서 이 땅에 육신의 몸을 입고 오셔서 Бидний төлөө энэ дэлхийд яг хүний биеэр ирэн 살이 찢기는 그 채찍의 고통을 참아주시고 өөрийн төрхөө бие урагдж байгаа тэрхүү ташуурыг хүртэл дэвсэж 십자가에서 모든 피를 흘려주시는 그 죽음을 이기는 고통 속에서도 тэрхүү загалмай дээр өглийг ялан дийж байгаа тэрхүү зовлон 모든 피를 흘려주심으로 бүх цусаа урсгаж өгч 내 죄를 용서하신 것 너무나 감사를 드립니다. бид бүхний гэм нүглийг уужиж гисэн танай үнхээр талархаж байна. 성찬식을 통해서 그 사실을 잊지 않게 도와주시고 Ариун зовгийн эсрэг дамжуулан тэр үнний талаар мартахгүй байхаар тусалж өгнө. 세상에 그 사실을 모르는 많은 사람들에게 전하며 살아갈 수 있게 되기를 원합니다. Энэ ертөнцийн энэ үнний талаар мэдэхгүй байгаа маш олон хүмүүс энэ хүү үнэн тунхагсан амьдралаар амьдрахаар тусалж өгнө. 또한 그 사랑을 받은 자로서 Мөн энэ хайрыг авсан хүнийхээ хувьд 우리가 합당한 삶을 살 수 있도록 도와주시고 бид бүхэн зохистой амьдралаар амьдрахаар тусалж өгөөрэй. 우리 상황과 여건과 관계없이 Бидний нөхцөл байдал бидний одоогийн амьдрал ямар ч холбоогүй. 항상 하나님 말씀에 순종하는 삶을 살게 하시고 Ямар ч тал бурхан таны үгэнд дуулууртай амьдрч чадхаар тусално. 죄와 피 흘리기까지 싸울 수 있도록 도와주시기를 원합니다. Гэн нүгэлтэй урсах хэмжээнд тэмцэн ялан нийлж чадхаар тусалж өгнө. 주님 오시는 그날까지 Эзэн таны ирэх тэр өдрийг хүртэл 말씀을 전하며 살 수 있게 되기를 원합니다. үгийг дамжуулсан амьдралаар амьдрахыг хүсэж байна. 이 시간도 함께 해주신 것 감사를 드리며 Энэ цаг танд ээж өгсөн эзэн таньда талархан 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. Амен. 감사합니다. Баярлалаа.